sung vai sa a structure chu hausa si mang pachong na thang sam thi kheng ki to chu ama ho di ni so na pan man ho chi chu sun na na ki pelu na chu teng le chi chu 2001 ko ma chu gadget na ong su na choi chi tua he gang ta he implement hung chi de chu teng le hi chi village council khat na hi budget hi 5 crores di chu ki hi kamin hi tong thang kaphung min hi la to thang ke karbeng longa ku ki cha te thop chakhat bo ke hi na ni la asim kham yong ke lo agam ni te tahin 1986 apa na che neu cha cha ke boi na in event tua he karbeng long hi rebuild ki bol ki na ta chu namjo se to in long de la de sana anam atam jote to chun ama ho to chun ki to ayum phona hi la chun koi man nang na ve chi do ti na ding yong lo na chi chu din mun khat ni na tua he de ku ki te he gal tu ni jing tuam adi sana manipur boi na ji a ho koi tabang ham khat asam ga ma hong wa lu na a cho a he isu neu cha cha cho nom thoin ten hen cho yo si chu tu chan ge ya wa sop ki bol ta hin ka de khat chu ichen na mun na he pu pa khanga ichen na maybe this is Karbeng Long the land belongs to council chu na the thing le council chu ko ham ti la tam te chu democracy dung yu ya chu atam te na tam ne di chu na heta banga ke ho yong hi chi gam mi ka hi be te banga chu belongingness sense of belongingness nei lo wa ke ti wa ki tum se jing lai se wa chu mi mu da chen du koi ma to ki tum lo di na koi te bang ham khat hen masanga chu anegi ki to the lo ya chu regional council district demand po anegi se chu a chu six schedule mi je ki hin ti ngo nga he ike ka om the lo a ke on long atumin til ke la a wi ka chan no ta chan thu man ki bol adi sana Karbeng Long history a chu pata ma on long hai lo sa atam te hi wang wa chu koi tabang in itabang contribution ani yam pi pa na study abol jing thobu adi isana tua Karbeng Long Autonomous Council a ticket pi wa adole MSc hi sa ho so ho hama on state movement ho ana pan la gan thei ha sa na thu ho na to bang a dom mo chu e ho yong hin a pau hang sing ki te ho loi pian tho bum te ho lam kai na chu state movement hi phata na support wa na chu teng le su chen bulput ge yan na pun no cha pau hang sing ni de chu Jorhat Central Jail chan ge ya tu a lam kai pu masanga MP lu Dr. Zen Tarong pi ama otokon jail na du kha wa chu ya chu tua ma na se pe no hung bin bol khom in lin ta sa wa dan na yop khan wa chu ki hop khan di hi ti wa na MOS 2001 na an ka UPDS le central government state government an ka ya yong chu People's Alliance for Peace Agreement tia chi chun na satta namjo sian support ki bol pha na chu a center chuna da cham le la MOS kai pi chu to ma ya chu cho he all la implement hung chi pe din na chi chu hung hin ten chu teng le chi ba na chu tua he Karbeng Long a ku ki cha te na satta ki hial na khari ki nei di hin nei di ki hial na ti chu tua hi traditional village development council ki te ho yong hin sim lu na chi traditional village development council a he ho kho chu na he le
ama sapena chu population 5000 atiu ya na ai wa chu hi thelo carbon long to lo ya chu ai hit ni sang khat atiu yong thelo to zanga 500 to 1000 na final ball ya chu sim thei thei ai ho kho neu cha cha ki gom kho ma zanga ki source a chu traditional village council khat dinga ki se ji chu village council chu amin ki sa karbi ho jun serwan ke tiu chu na ma ho pa ei pawa chu village council chu ei pawa ublo chu na ep sa di tam ki lung jing ta cha de ki gela te se ho paw gil he dom ho nc do ngel te ho yong kan do ep ai over min wo in ti chu ki ti yeng the lo tin na in ti te chu ti no cha ai wa nga si ei ho tu na in ke pu no village council a ki pu jing tho hai chu na a ji chu a zo na chu uhat phal a thibunga uhat phal ko mayo sia literature langa ke pan sunga chu kanaman ji chu wa chu ko do le tul sung wai sa le chon phan de te o ngu se de di ki gel do lo chu ya chu tul sung wai sa ti an ki suna kyo ku ki sa ten tul sung wai sa tin kamin ho ve na tul sung wai sa a structure chu hausa si mang pa chong na thang sam thi kheng ki to chu ama ho designation pan man ho che chu suna an ki pelu na chu teng le chu 2001 ko ma chu gadget na yong su ana choi chi tua he gang ta he implement hung chi de chu teng le hi chi village council khat na hi budget hi 5 crores di chu tua MSC area khat na hi 1 crore bo chu development fund na ya chu tabang ho chu hi le grassroots level chu na sat ta ki hial na hung dung ne ti chu teng le chi ban a dang ampi hi ma to chin tin cho chu hon yo khun na ma cho chu welcome ji head wa cha ko na chi khat wa le politically we will be able to survive na political survival pa so teng la chi ban na hi seat long he delimitation hong chi ding tua he 26 is elected he na plus 4 nominated 30 is Karbyong Long Autonomous Council tua he 44 hong this elected ba he 44 hong ding is 44 out of this 44 e ho yong chun ni be chu ki del le ki ti a na ki sei jing ya na ai a chu population no hin a to him lo chu ya chu he cho chu hin nei the ting wa le agama he political survivor hin nei the ting la na ya chu e ho yong them khat mi to hong ba dio ten asat na yong tama tam ya chu Manipur lang khoi ya le them khat yong chu ami a ching thim yong tama na ke pu thei dom ten teng le na len yong chu to some extent if ning khanai pam khat so yong mi lam kai ho akut sau ji wa chana nam dang to tai bol thei ji wa chu i ma cha problems be sem lo issue be se lo khan to thei lo na pe no hi pam ti le khu khat na thim thei lo na te ka na nang mi nam khat chu silai gangjang suppose gangjang a tai si chu kumni kumthung jo le mun chom khan a sai bol langa na avotal li si hol yong le ki mu yo lo na lo che hi kit lo hoi lang ham a mix up ji nga tamanga ya chu hi chi ya he I khan to thei lo chu khu yong tam boin ha sat nom yong le koi ma cha ki hin su yo kham di yong lo na ya chu khan to na he desana mi hi chu na poi mo chu ami chu tam tinga la ami le mi chu kine tu hi chu ita chu ki support tu tua khu neu cha I chen no number 1 number 2 ki cheng that lo na
teka na tua kasi gangjang chu ka khu a in chilaya he ka thi ka sia ka chen le ti hitabong lungput chu ne ti nga he le wang in long na hin bu di chu na wang yong hum di chu chom khat gen the ne ve chu e tong la do lam lien pong lunga na chiang hoi ve na he le a in yong hu yin mu thu pi di di ho chi i ve na ta cha an ma he le na development hu hi le mi ho sa pen chiang det pen hu hi tao chu tabong ya chu i chen dat lo a he le chun sense of belongingness nei lo a le pathin phat thei bu ne ki chang lo why aji ipiam ibra na khul lo na khatna e ho hin gam ngai lu ji nei diu na gam i ngai lu diu thing le su ngai lu na nei diu chu thing le su yong chu thing le su nga ko na je mi him khat la khat ki to a sa le nga ho to hi ta chu ki hing tu ai chu na ei bi ti de ham de ka na sa hi chu am lo ti nga hi le hum pi chu bong ho chung na kel cho chung a chu ta bong chu ya chu gan hing neu cha yong chu amo a lo chu khat la khat ta chu ki ne tu in tin ya chu hi chu ho ngai lut na chu inei thei tiang wa hi le pathin to ki nai ti li chu na thil sim khat rong chu na ngai lut thei lo ai le pathin ta na mu lo chu i ti i thei do na ke chi le ke la dan wang chi ya chu pathin in thing phung song phung se ma aga se ma rong le ngau ju le wa chen a ne ya apa cho ma ga ne na awa choi la sa hi chu chi chu i hon i phu lu wa mei wa mi so wa cha cha product so a chu bazar lai pu la wa thing le bar ho yu wa atam jo chu pathin ho na ki ne ki ta lo na ju le sa to nga chu bol ti cha chu pathin ti lung thai do ting le cha chu agam nei pa hi ti na ti na ap do na chi chu ya chu i chen na a chu chen da ding wa le pa ding pa hi ye lo din na ke hi a da wa le ge lo ding ka thi yong le cha ka thi ding ti pa he i to dat phot ting le chun gen the na ve tan gen the yong le ni khat ting le chun opportunity khat hung di chu na ya chu chau le pa hi chi pa ji a hi ke mu dola ga ki sei gal kai le manipur boy na khu ka ve na hi le ke head dol ke mu dola wang zo wa boy hi chu na zo le na la boy hi chu i bi nam ti le zo le na la khu sim na job card ho de chat na khu sim wa recognize a bol wa hi le inquiry ga chia hai le sang ni sip sawana adi nai ti wa ta cha bol le ai le within sing government na le kum hi ja sunga ku ki khutha hi ja ti ji so na a khu yong chu zo hi chu report ki bol yong zo ateng le gal hin ki pan yong chu zo hi chu na ni a chu zo gal he ka ti tua i chen bang wa kum ja khat chen be yong le abang mong hi di chu ki hial na nei ding a chu i to namuna to dat ding i chen namuna chen dat ding ateng le hilang chilayam khan neu khat aboi le Nagaland del ding Mizoram del ding cho chu lo chu boi ne ki ti chum ding mo le si na ding ina na jong ding ai chi man na chu jam di lo chu na au iti face bola iti settle bol dam ti yo pa yo ki boi pi di asilanga yong ki hlo ma hi lo abu hung boi pha na chu hoi lang ki le ba kham ta yong ki kham jo lo chu hung ki hlo wa amel sit dan hoi an chi dan Mizoram ma Christmas manga ka chi do la ya Christmas lo ang ka che ka so na ai la ya chu Christmas lo tabang ki hi sa ai chu na am dan chi chu ayo adi sana tua hi gamli shit hi problem umata chu na
masanga jo ipu pa te na mu pha na chen chu ka gam ma hi ati the hi chu na tua chu in chi khat jong he koi pa koya ham khat hi chu na ani chi ta chu ting le agam ong la yong chu khanin a hul na mun chu athisan chan khom pi lo na to share holding chi property share holding koi ma nom ta lo chu e ho hin jinga ding chen ge yong vet lu chu tua chi karbyang longa gambe them khat cha ki to pha yong he ju the hen lang le yu chai du ta ya chu mi to I ba the na di wa chu na thil khat hi le gam phat da la ding gam khat na ga che ding tai hung le tua yong khat le ni hung ji document ni sim pi o ti ta bong ngo chu min tua ha ta che ka bol ta chu na ha masanga chu mo bol the na chu tua chu voter amin khum ni a hi yong la link ki so pi ham avet chu aneu lang ho wang jo hi le khum nu ma chu na lin so chu hoya ku na hum ki pan ham tin le mani pu mi ham khat min phata hoi la hi ta yong le min agam sung hi gam pa mi hi alu sa nom lo ta chu subana chu e ho de he hungal jam na wa mani pu lang dung je nga yong hungal jam henge they stay in some cities na a city dunga chu yum yong le din na chu thil thu boi pe na hong ki the do ho a ki cha ho yong chu oi mo the hi poi ka tin na a hi yong le nong ki the do a hi le hi chilanga a hui nun pa chu hin pu lu da le chu na hi chi ya chu tu masanga yong chu hi chi manipur hui nun ya cha he ka boi do di chen no chu mi khat yong bo di chu ala ya namจะทั้งเตho loi to phaya ga chi yi wa chuna nga gol hang sapong ho kya re hon aje li o chu hitabong chi hin tin hingin na bol no ma hele manipur bol tong na khuna sa nom yong le manipur chura chanpura hoi la bol tang alanga agam mi pi ho agam ne ho yong hin aza da lo chu nge hungwin ne win do no win na ai wa ngin ge mun to mun chu mi again the chu humanity ground na chu pi de hin ai wa ngin dan ding khu sat ding khu sim ni ki to na chu oi lai mun yong le the ta lo teng le hi chilang problem khat hin pu lu ya chu agam mi ho na su boi di chu na ta bang condition ya he neu cha tu ma sanga hun festival ki bol ho go ti dunga na bol non le kangpo pi ham khana jen bol ta ngona na punja da hailaya chu hunga laya aum sa ke loi khom ho in pi ho student body ho chu su sit kho ngai lo chu na ating le chilai ga ma chu min abona Nagaland Meghalaya Mizoram cha min kuki abona kuki a he chu na cha chi e ma chi ke hi chi ke hi ga ti kho ngai lo chu na chu min ite mu wam chi yong chu them khat in khat jem nga ya sting agam government in hoi chi chu ni khatam tua chu as a whole ku kia min e he no chu na so he atua he langa yong he neo cha he jin do sa ding chi chu ka hi kha chi chu ka hi ti tu pet ri a ding a wang he thing ta koi ngai nom ngai da le cho he ka de lo chu ka gin yong ka gin do sa nom lo di sana I hat zo lo ji wa chi sa ka che ho yeng yong na cho yong hu e mi chu ai wa nga che sa ka che ma chu tia ho chi yeng wa ai ho yong ki hat zo lo pau le ha ma yong e ho tua ai tho pau se bo hi I khana na mi pau yong ho le ba le yong ti lo na he ding yong tu wong lo ti chu ya he hem khat I ha sam nau he mai chi participate bo ngai chu lo kun te bonga chu ni khat cha lo kun khalwela changa likiti chu hi theilo chu na ita bonga chu a politics silang hen langa I pilang sang hi yong le e ma physical presence ngai chu na
ka na ji nga ta banga khu chief minister hung di chu ai le chief minister hung ding chu min jo wa ka se organization kho ho chu confidence nei phar wa chu na mo mi sang khat khat chi nen lai float ball jing ding na tai chum be kha ti chu chia chu e ho chu hung do ji wa yang le na hi le na koi ma chan nam won yong kho sa lo bo na i le chi chu ga ro ha kal bia ko kwa he the hi lo chu ai wa nga chu e mi hi na ai le mi zat dang ho thom yong le adi sana riang mo ho thom le nu me ho ong ki won wa hi le chu kilang do chen na chu e ho chu zakhat ki ding yong le kilang do yo lo chu na ta bong ya chu chi traditional dress pa hi kin ha se ya ka se hi chu koi man ma nam khat gi ya ka won ka ni yo pui ki ti chu na za chat ta thu chu se ngai lo wa yong ka koi chu ke ba ya chu uniform khana ji ga din tinga hele mi mu the ni di o ma ho yong na ti ji chu khat be dong mu ka langa line ka goal chu chief minister hong kum kuma chu o kuki group atia sibai hung bo lo chu na chi chu ni pi e bo lam tel na sata o ma ho yong he agam mi hi ve ti khat chu acknowledge ball chu ya chu adi sana nam som te hi ji wa chu he ta banga he e ma kha lu la ngai chu na tua yong he ta bang ki khat na kho ke ta ki chu so ye chu discipline nei pu ka thi lon ni che ke masaleng na ma plar ga o ke tin le a chief minister ham khat chen a kom ko ma din na lim ga akila ki din che tap nga ki chu so ye chi in discipline ni bol event ka te ko loi ho ko ye a chi ki ha jet the hen lang hi le na che ta che present chu ki bol ji na cha chu anunga vet dam vet lo dam ke ta lo chu na o ku kyon long welcome with present e bol we che bol he ti pa chu be chu het ngai chu na che ne chu min adi sana ke ho karbyang long a he lam kai lin ho holim na bol tiang wa he le anang naga ke lula amin namu lo ai le chu koi chun ba nang min cho se do na mong sia he ta banga thil ki sei phat na tu ha ta ko kum ja nam khat he ahong ki bola he le tua he holim na wa ko ku ki yong hong ki min pha yeng ji si ju cho thil bol da na ya chu e ma hong sport do lo wa he le tu lai khanga chu li ya chu na ne ding khat jong chu koi ma hunga hi yo pi chi nang ne di he hong ti lo di chu na chia na ka kila nga ya chu kon na chan ding pa na right ne yong la chun to thim be mu ding ma cha ho politics lam han lang lo ro lam han lang school kai lam he yong la na hard work nga ye ti jing ho chu na ai wa nga chu to mu na chu im yo si chu hung leng tha tha di lo chu pathin in miracle in bola in sel ha di lo chu pathin nong chun ha na gim ti nga hel bo chun blessing nen pi de bo he ka na ya sa ai pilam he yong le chi do ding it is a dam chi do jo ngai na heart pi do ding ga chi ding participate go bol ka din i chan di chu ga kila ngai cha chan ni kila mi tha se te sim dan da na thingphung noya luma aga hung kita tha te kam sunga hung chu di chu nga chu applicable lo ya na apa tu ni naga holi ma ko na chu thil tam ta aki hebe na adi se na mass participation chuna koi mo min recognize elo acknowledge hin bol na dinga chuna e part pi do ngai e ki pi do ngai teacher hi na nang holim na so karbyang long context and say is only it applies to the other parts of Assam na and di mahasau hen lang mundang dang hen lang Nagaland lang Manipur lang is only epi ham man sa the hi in namo puna nama dinga sun le jana lai le ne hi in pathinin dam theina le phat theina na pe hen nang ho ha pan zala hi inam songwe hong ki do te di ikinem naw he pathini phat theina bo ta pa me ke
ka ke pa en hoyong patin phat thein bo wen ten na ma pui jing taw thank you